Nitum dak open lo kadoe para polis to master open la soba alam song lo mangke nitum kadoe tabi asol party puji pilo organization puji pilo ke puji pilo kadoe tabi cicong rapena kateba ningan poket susi cicong ablang puta be long lelan la si kadoe ara tabi dak isiber long clampen itu si single voice pada abang hempre farman to mera fan pintu presar pada masih donal mage nitum ACC APSLC Jameson se penceng lo KSA KNC lapen ke UPDSX Social Welfare Society penceng lo even AGP da dak dulu lapen KPKP organization do dak dulu masih donal mage fongkera pli asong pen atum ladak para polis otol wastet bu pen long si nang cerah dulu lapen ke pinila sok tinggal lo nang citong dulu pen pinila tinggal lo magi misal betum rara pena itu la alam silong pun posining ke lo la selan kene ang badi gajir po tuban juru parlo pen kari banglo ke res kari banglo pen di masa orang pada be pinila to ma 3D rapan pacidi kang tu galai lo kilam ta por Januari tu ikut ko rapo 25 arni itu seng pola polis otol wastet bu pen amen pen lapen ke hempe kalam walet puli artikul prabjin pe pacun ko japan kapek kartu rat kedeng pen itu kartu si itu program itu deng polo ke event ke bona program itu deng polo lahir pe rajok ke 18 Julai 1 tarik dispura long chief minister chamber ba alang itu conference bola long kala karibalo itu bang pikep susi event Karibik Regional King Licho Longsing di Sultan Longsing rohang kami alang jamin dulu lapen itu CM pakai kami alang CM dokter tudar rohang dulu lapen para polis tukar pen senglok kaduk beda dulu motor dan tudar leader tu di tono tingwai sing saya pen latop alam sekirai ke lalu dulu top pen Central Government ahin pen dak dipakik pada Central Government pen para polis tolak mungkin asong ahin pen pen pelak pacun pelak yang par keciwai per paduku non natu badahang hilang cilo thong ke parelo lasi laso pensi la laso se awareness kepat Japan rapang laso be pacun to Japan si dili tu pini pen ani ko tadi klip follow pini da golong ko majelo itu di pula per halakan ele segment pen ilitum rada me papado polo dag itum chohang polo kapek political party student organization lapen intellectual atu badam itum budit wala tu pen kapek social organization tu badam itum dag chohang polo pinadak bidi suri na pidunai pu pelal tu banglo pelasok kacet ngai maki ing samdi ke pinagan itum beta itum itu saison long pun positif Januari polo ala tu pen lam thi long pun positif Januari polo prabjin pen nikan pokep so itu non nangka song hempe kaparman na sobang di prabjin pen ko ben pe kacing kia long itu cuna prabjin pen ke prabjin pen la so tripartite la kacing ki bake dopu positif thedam asi ning thelo ke kari banglong la west kari banglong ara tami di masa orang tami di bangbong por lan so se kase so along klam long nangka cerap na situ dia pan Januari polo Korte tumapan pini labang so apor hodang tum dak anwang penang humri pen ni tum lada ko pia posti ke cingruma pen alang tum jawang pot alang tum apan le tum forum for hills autonomous movement hin pen alang tum pan ke choro panjirlo lapen pini lada ni tum ke cingruma lam thegala poino nil tum apan 1969 aninkana hut 22nd amendment along article 244A mate Ladakh Autonomous State da Pinchongun Bonaigun Puadak Constitution long getok do mare Assam arlo amat isia state Assam state Pinchongun pulabang so article 244A puthak nil tubangbong jasimet ke thekiri tongpan chihangsi labang solam na papitanji nang pebumunji lapen pachini ki popansi pini labang somai nitum chopaiglo lapen labang so teng besi penang pini abang ongdung atum dak ke thekiri tumwanglo lapen itu mas speaker tu itu malabang solam nang than pon bomlo lasi labang so nang bethan pon thek pon pon cholo lasi ni tu makimangke lapen forum for hills autonomous movement atum akimangke hello working for the constitutional implementation of article 244A 244A ko poson se kapim imenjima wa phan kabor ipona som
nitum forum tu mahina bangke lasi niltum labang so to nomor se long ka pranang po ate ni kan plike pa chi song so than nitum che song nelo non bangke pro tin pen nitum motor nomor se long nang po posin do an asong tum pen do an political party tum pen do an hormo tum pen nitum dakting room pet si isivet asyang tong pan nitum ning jepen dapat isivet a platform long arja pen nitum labang so to nomor se kapelong na prang ni potbang si nitum kabrori ponlo nitum molong kachithak nitum ni hang hello kaching room nang po la pen nitum no ningisi do nang po ningisi pen si nitum la bang so to nomor se long chi po si nitum ma ke kroidam la sin nitum non ke kapang room akam claim si nitum penang na song kan pang room si la bang so no nitum la bang so amu pen ba ke nitum aprang pon bom la Ano sir, la Article 244A pen amendment pinangan na song dong sa may hemprek ke hanga separate doko koti la si hola song ang bong sa may nalitum pen kapang rumpo niya ka warsay dopon. Nil tum ke welcome lo labang so a forum for hills autonomous movement ki ching ani pen si tum welcome lo jedat do an political parties atum punon la pen do an mane autonomous state demand committee atum punon di autonomous state ki hanga song atum punon do ana song samedak wangnon itum claim ro pedonang dam ro pedonang arja ro pedonang po mangke nitum ke hakik ching ani pen bangsi nitum ke hang lo la pen ke claim on bolo pedon ana claim on anda dak dang chimun pedang ko Ate karbeng long penang ana song dolo sam a song do anse me hemprek ka phansi kamatha tha sida me mo porlo plote a song da vedya thiti ba ko pinia vedya thiti la sin nalitum pene aso puthak la so mangke nitum ke hemprek long le tiga bangke la bang so song itung parja bangke pedo tipo itung bangke cheka kelo la pen pedo tipo la hemprek long le tiga bangke itung la so phan bang si che hodai dat